Ja siin selle kolmanda osa lõpus jõuame jällegi linna piirile, kust me muidugi peame tühjana tagasi sõitma, aga veel paarkümmend aastat tagasi ennem seda, mida me seal näeme, neid maju, jooksid veel ringis jänkud ja rebased ja oravakesed. Ja ükskord tegelikult üllatas mind üks sõit, see oli hiljem oktoobris, siis arvatavasti isegi tuli tellimus juhuslikult, ma olin küll natuke teises kohas, aga Mäe ja Peetri tänava nurgalt. Ja minu üllatus, et ma teadsin, et seal ei ole mitte midagi, et seal oli veneaegne täikakoht. Aga oma üllatuseks avastasin, et ei, et seal tuleb välja, et on juba mitu aastat tegutsenud pitsakoht. Aga no olgu, niiviisi. And in here we are ending that ride, that part in the third part is ending again in the border of the city. In 20 years or 15 years ago, in that place it's running around, it's like it's foxes and rabbits and squirrels and it's a country, but now we can say it's a border of the city. And we are riding it back like it's empty, I know that. Итак, этом третьем части мы опять в конце этого части будем опять на границе в городе, где мы никаких других заказов не получаем. 20 лет или 15 лет, может быть, даже меньше. Там еще лиса, там пепелка, там и зайчик еще бегали. И опять едем пустую обратно. Но в одном месте... Когда-то в октябре было у меня странный заказ из такого места, где я думал, что там ничего нет. Оказывается, там есть пицца в одном месте. В советское время там была парохолка. И оттуда можно было купить эти джинсы, зарубежные заморские джинсы можно было. И карбуратор от мотороллера Тула. Но на польском языке эти чаевые называются запивка. Запивки. Это почти такое же значение, как на эстонском, чтобы, выпивать надо их этих денег. Так что... Praamos küll, kas ma jõuan nii так успеваю или нет с этими. Да нет, я не успеваю. Этот уже все накрывалось чугунным тазиком. Järjekordselt seisame hulka aega, lihtsalt siin ja ootame järjekorda. Tellimus ei ole veel selles terminal kempis, ei ole veel valmis. Aga siis... And we again is standing in here and the waiting is a red, green. And it's again, it's wasting it's very much it's time in here. We want to ride to here. And it's two orders. Итак, два заказа. Русские говорят мультипульти заказ. Но почти одно место. И центр города. Кто знает, в Тартуске там этот раньше было в советское время и в начале 90-х магазин «Динамо» спортивных товаров. А там какой-то сейчас все эти места там построены. Сейчас какой-то хостел, мостел, костел, какой-то там черт его знает, что-то такое. Я так понимаю. Так, зеркало что-то я... Так, сюда едем в середину. Так, слишком много скорости. Давайте уже тормозимся побольше здесь.
tere, mina olen põhimõtteliselt vist teie valija, kas ma äkki kombi saaksin mõned, kas või teie... Oled valija, keda sa valid siis? Ma ei teagi isegi praegu, ma mõtlen. Aga äkki ma aitan siis? Ma põhimõtteliselt, no pliiats, aitäh, aga ma tean küll põhimõtteliselt, jah. Ma poistega lõpetan, üks liht. Kes on Narvas Так, опять обманывай 3 конфеты. Выбора. Эта партия была Батьковщина. Вообще-то этого, наверное, я и выбираю. Так. Все летние столики пропали, и все выглядит так странно, все пусто такое. And it's all the summer cafes, it's removed, and it's in here it's so empty and it's so strange. And what it's the name? It's where people it's Edward. Tere, tellimus Edward. Veel midagi juurde lisada või ei ole või? Ei ole. Midagi ümber minevat on siin mingit vedelikku? Ei ole. Isegi kohvi ei ole? Isegi kohvi ei ole. Aitäh teile. Я еще спрашивала, а что-то есть? Ну, тут кофе-терминал. Оказывается, тут даже кафе нету. And I'm asking, is it here in the bags? Is there something, it's a liquid or something? She says it's not. Alright, it's 0 minutes to get to here time. Nii, kindlasti on nüüd niiviisi, et kui see on nüüd siis mingi hostel, mostel, kostel, mida ma oletan tõesti olevat, sellepärast et siis on nii, et ta kindlasti tahab, et annab mulle mingi ukse koodi ja siis ma hakkaksin seal mööda seda hostel, mostel, kostelit hakkaksin ringi käima ja otsima nendest sügavikest tema seda kohta. И если один этот хостел, мостел, костел, тогда этот человек поставляет мне какой-то странный дверной код. Обычно этот как-то не работает, и они хотят, чтобы я начинал обычно там все эти, как этот сказать, так, перчаток вроде не надо сейчас, что там все эти коридорчики, все пересделано, и ты будешь как в бункере Гитлера. Так, тут еще одна палатка какой-то. Может быть еще. Так, есть соусом торгует, а они конфеты не дают. Так. Да. В Путин стране есть только одно властвующее ведомство, наша Раша, нет. Где этот белый медведь? Нет, наша Раша, это сериал было. Как этот? Так, надо нажимать, чтобы мы уже брали этот. Так, а куда ехать? Я не читал даже. Так. Nii, ja vaatame ka, kuhu meil sõita tuleb. Ongi ukse kood on antud House 25, Rüütli 24, number Last House on the Street, Pink. Alright. Last House. По принципу я знаю этот. And yes, by principle I know that. We need to ride, it's a Knight Street. And we need to ride by the Knight Street, and yes, it's like I understand, it's a hostel, mostel, costel.
But ordinary in that hostels have its front of the houses have its many different doors, and it's starting its small quest. What is that is a right door, and by that we wasting time because we not found that door. Итак, привет. Так, здоровались здесь. And we showed you hello to another courier. It's a half-naked girl was in the street. It's not so warm. It's we seeing it's how it's people are dressed. Pink house. Pink. It's not a pink. Or I need to turn over the corner. No, I'm going far and far. Eduard või teie ootate või? You waiting. Mis keeles sa räägid? Ah kurat, ma ei saanud aru. Kurat, mulle näitab kaart, et teisele poole teed on. See kaart millega vist ei lasknud panna seal seda maja. Kaart näitab, et mul on teisele poole ja sellepärast ma siin edasi-tagasi keerlesin ja ekslesingi kogu aeg. Nii, mul on siin 2 koormat on peal. Sul oli Häskepaabist või terminalist või? Ah, siis on selge, sul on suurem see asi siin. Nii. Palun, jah. Ma jäingi vaatama, et ma ei leia ühtegi ust, millel oleks kood lukk ees. Ja. Olgu. И так он тоже говорит, что он не мог поставить правильную точку и правильный этот ад, он дает на другую сторону. И поэтому я здесь крутился так странно, такое, смотрел, что вроде ничего не подходит. Nii, ja nüüd järgmine. And now it's the next. Ahah, selge. Teatri ette või teatri kõrvale.
Итак, через 50 метров, и вот мы и здесь. Nii, vaatame, kas ta tuleb siit välja või ta tuleb siit välja. Huvitaval kombel, et ma ei näinud, kõne kadus ära ja ma ei näinud enam edasi. Okay. Sa saad eesti keelest aru? Jaa, ma olen täitsa eesti keelest. Selge. Nimed on Krisid ja selge. Ma mõtlesin, et äkki on külje pealt uksed, ma jään igaks juhuks siia seisma, sest et mõnikord on olnud seal külje pealt uksest, eks ole. Ma olen täna ja külalisem siin majas, et selles suhtes. Ma kirjutasin sinna maja ette. Ja, aga vaata, see on niiviisi, et vaata, kuidas keegi on harjunud. Mõni peab seda Magasini tänava poolt, vaata nagu maja esiseks on ju. Ja mõni ei pea nagu seda kohta. Nii, aga palun, head isu teile, jah. Nii, vaatame. Mis meil siis kokku õnnestus kraapida. Коэффициент только 1.15. Ну, этот мало. Ну, посмотрим, сколько мы скребали. 4 евро, по-моему, вместе мы скребали. And the first ride was it's a 2 euro, and the second ride it's 2 euro, and all it's together it's 4 euro. And I want to get today it's 13 euro. It's if it's in the brutto amount, and we are removing from here it's a 22%. It's incoming taxes. It's a 10 euro, and it's I think that it's maybe it's enough for me. And we ride it. It's 5 rides. All right. Clock it's 3:30 p.m. and it's warm. Fever is warm, and maybe we are using that moments that it's a warmer fever. Итак, на самом деле 13 евро мы получали, так я и хотел сегодня. 13 что-то с копейками. И я думаю, что сегодня хватит. Я думаю, что надо, чтобы получать надо 6 поездок сделано, но нам удалось на этот сделать за 5. Вообще-то неплохо, если так сказать, но пока еще тепло. И вроде так можно еще... Так, а камера работает или нет? And it's camera working or not? Nii, kaamera tegelikult töötas, aga ma ei olnud jällegi sellest kindel. Nii. Läheme jällegi, tahtsin öelda, et läheme jälle võlupingi juurde, aga mul ei olnud vaja isegi võlupingi juurde saada. Vaatame, mis meil siin siis pistmist on. 4.00 ja taverna. Ma arvan, et siin on 2 pizzat. 2 пиццы 4 евро. И куда более-менее. Так, что же улицы здесь?
Muru tänav. Kummeli, selge teisele poole sõidud. Tegelikult vähe. На самом деле длинные поездки опять в другой сторону, куда мы, там где этот общежитие было, этот не политех, не зампотех, как и называлась эта школа, этот не техничка, как это называлось, туда опять надо ехать и едем опять между красными скалами и отсюда 2 пиццы и только 4 евро, довольно мало, если так смотреть на этот. И вроде показывает, что пиццы вроде как готовы. Ну вот. Так, сумка. Нехорошо было. Этот край здесь. Идти так. Так. Полурусских, полуцыган. Вроде не видно. Если вдруг по-быстрому не забегает сюда. Nii pool venelasi, pool mustlasi and half gypsies, half Russians. We not seeing, we not looking bicycle to here. Tere! Sa kuulsid seda lolli nalja või? Kuulsin ikka, tegelikult on väga armas. Saad aru, ma mõtlesin niiviisi, et näed, kas mul ei ole üldse enam silmamõõtu. No saad aru mõttest, on ju. Meil on jooksev graafik, vaata, siis vahepeal lihtsalt juhtubki ei näe. No ma võisin tegelikult ka sulle, ma ütlesin, et 30 kuni 35, aga tegelikult ma võisin ka siin eksida, et tegelikult võisid ka 25 olla vanus. Ei, tegelikult eksid sa midagi. Aga lihtsalt, et ma jäin mõtlema, kurat, et kas ma tõesti, et ma rääkisin koolitüdrukuga Elvast. No saad aru, see pani mind väga mõtlema. Nii, 2 koormat on peal. Nii, Anett ja Risto on küll, jah. Ma mõtlesin, veel kasutan juhust, et teen veel videot ja siis täna oli veel natukene nagu ilusam ilm. Ja nii kahju on tööl olla. Aga mis sul tegelikult siin on? Praegu on ju rahulik sul. No ilma pärast on kahju. Istud siin keldris ja ei näe seda ilusat ilma isegi. Tead, ega ta nüüd väga ilus ka ei ole. Nii, kui sa oled siin maja taga ja seisad ja tuul puhub sulle peale, nii ei ole sellist tunnet, et ilm on ilus. Päikse käes sooja. Ja eriti kui veel kuskil rattaga sõidad ja üle jõe sõidad, kus selle mingite üle selle kaarti ja siis tuleb selline tuulepuhang, on ju. Siis see lihtsalt, siis sa tunned, et see kõik puhub riietest läbi. Hommikul ma tulin välja, oli paksempuu faika oli seljas, siis vaatasin, ei saa. Ja sõitsin koju, vahetasin ära, võtsin selle teksa tagi lihtsa. Aga kella 5 läheb jälle kohe jahedaks. Selline momentaalne kohe jahenemine tuleb ja ongi. Ega muidu ei oleks tulnud, aga mul tuleb välja, et mul tuli veel eelmisest nädalast mitu päeva hiljem tuli jootraha tuli arve peale. Aga ma ei saa teda muidu kätte, kui peab olema suurem summa kui vist 4 euro. Ja siis ma mõtlesin, et kuradi patt on kah, kui see nüüd jääbki mul sinna ripakile, et tuleb natukene rohkem. Hästi tundis välja sellest. No tähendab see 1 euro muidugi nüüd ütleme, et niiviisi, et ütleme nii, et ega see meie elu nüüd muidugi ei mõjuta, aga tundub natuke imelik olema, kui ma seda pagan võtaks veider, kui ma seda kätte ei saa. Ja vaata, tänapäeval ongi niiviisi, et ega enam 1 euro eest ei saa midagi.
jah, aga noh, jah, ja muidugi vanasõnad, kes kopikate korjas ja rublat ei saa, aga see tänapäeval on näiteks niiviisi, et ega nüüd on asjad, ma vaatasin, noh, üldse, et viimasel ajal mul üks tuttav naisterahvas, kes elab nagu normaalselt ja kokkuhoidlikult, ütles niiviisi, tead, alla 15 euro ei ole mõtet isegi poodi minna. Isegi kõige elementaarseid asju, näiteks, et mingid leiba, keefiri asju, võid, no mingid, nagu naisterahvas ostab mingisuguseid kohupiimasid asju. Ütles, et 15 euroga sa ei osta enam neid ära. Nõus. Kogen ise seda sama, ei tule enam välja niimoodi nagu jah, mõni aeg tagasi veel isegi kevadel tuli nagu 15 euroga välja. Aga ja veel aasta aega tagasi tuli 10-11 euroga välja. Aga nüüd on jah 20 euri miinimum iga kord, kui kohas käida. On sul jah? No ja umbes jah. Ja tegelikult on 1-2 päeva ja läinud. Jah, see ongi, et sa ostad küll nagu natukene nagu rohkem endale valmis seda on ju. Aga see läheb ikkagi näppude vahelt ära, eks ole, teised inimesed tahavad ka on ju, ja noh, tead niiviisi see lähebki ära. Olgu, jah. Tak. Jõudu. Sul on eriti seda vaja, sellepärast, et sa pedaalide peal puhtalt. Mul ei ole see. Sa oled sinu ratast või? See ei ole mootoriga. Iga mootoriga. Kurat, mootoriga. No. Aga sa pead ikka väntama, on ju? Jaa, peab ikka. Sa pead ikka väntama ja minul on lihtsalt vajutan nuppu ja sõidab ise. Saab täis kohaga. Jaa, aga Boldis on muidugi väiksed numbrid. Praegu on sinna Kummelite ja Muru tänavatele 2 pitsat. Noh, siit on muidugi hea sõita mööda Vabaduse tänavat, siis üle selle, siis mööda Ujula tänavat Punaste Kaljude vahelt ülesse. Ma vaatan kaardi pealt, ta kohe näitab. No tead see, sa ei ole tartlane või, oled? Ei, ma elan siin juba kaua. Aga päris igat linna osa ma ei tea. Nii et kui ma vaatan kaarti ja siis ta... Где ты живешь в общем? Где ты все время жил? Kehra, Harjumaa. Кехра. Это другое, я понял. Маленький. Да я понял, я знаю этот. А сколько лет ты здесь живешь? Здесь я живу уже сколько? 17 лет. Ну, прилично долго, но знаешь, если ты где-то там Annelin живешь, у тебя никогда не надо в том конце Верику ехать, не Tõrvandi, Ülenurme или куда-то еще там Ilmatsaluski сторон, где-то, или Радiraja, Saerm, этот музей, этот где-то. Да, у тебя не надо никогда туда ехать, потому что там ничего нету. Там нету услугов, там нету магазинов. Спальный район. Я называю коробочно-ящиковые. Ну, они есть, коробка-ящика такое. Постройки там всякие. Ну да. Давай. Так, надо нажимать, чтобы оба взято. Так, первый адрес. Муру 26. Наверное, я знаю этого места. Я уже один раз ехал, а карта показывала маршрут. Карта показывала маршрут другой стороны, на самом деле на левом стороне этот. Посмотрим на всякий случай. А тут показывает только один дом. Ну, посмотрим. Suunduge põhja, seejärel keerake paremale. Ma tegelikult olen seda maja juba kunagi oli. Ma sõitsin sinna ja kiirutasin ees. Ja pärast tuleb välja, et kaart näitab, et on ühel pool teed, aga tegelikkuses näitas, et on teisel pool. Keerake vasakule. А мы нарушаем.
600 meetri pärast. Ringteel sõitke 3. mahasõiduteele. А мы нарушаем здесь. Специально для машин сделано этот очень узким, эта дорога. Я не знаю почему. Машины пускали. Так, еще зеленый был. And it's a green. It's a rush hour is starting. All right, I understand it. Итак, час пик начинается. Вот почему так много. И этот движение сделано как этот турдом, что и все этот улицы перестроены, как это я говорю, как этот турдом настоящий. И поэтому все это раньше все, поэтому и все и толпятся там на этих направлениях. Раньше, если выехать из города, ну вроде так, там раньше там не было такого, чтобы там машины там такие стояли, там так показываю рукой уже, что мы поворачиваемся сюда. А рукам уже вот здесь в тени прохладно. And in here, if you're riding under the shadow of a house, it's in hands it's a gold, and yes, if it's sun, it's it's a little town where starting it's a gold. Now of course we know that. Итак, да, наверное, действительно, так что нету ничего корничного, пока все зеленое, потому что весна была очень поздняя и просто как этот натуральная этот осень или как природная осень, да, этот как-то так, чтобы вроде еще деревья и растения не понимают, что надо уже пожелтеть и стать корничным, потому что нету никакого листопада, нету ничего, и нету желтого. Может быть, камера показывает, что желтый, но на самом деле я сейчас вперед смотрю сюда, и тут всякие березки есть и все, но ничего, все, абсолютно все зеленое. Ага, клен, может, нет, да, нет, этот не клен было.
Что-то было, немножко было, да, врал. Keerake vasakule. And it says it's a little, it's was, it's a yellow, it's, and it's again, it's, we need to trying to get to another side of that street. And it's a boulevard street. All right, I'm doing that. I'm stopping all that. Keerake paremale. I'm stopping all that cars in here. Whatever it's happening. Специально остановил все эти тут. Потому что тогда я бы ждал, 100 да, meetri pärast saabute sihtkohta. я бы никогда не доехал бы через эту дорогу. Я был там налево, здесь это кладбище, и другом этот кладбище. Вот это было не пытовка, ПТУ. ПТУшники. О, вот, конец-то нашел это слово. Не техничка, ПТУ. Что да, этот, что, ты ПТУшник. Ну да, да, это такое. Да, здесь. Что этот вроде когда этот общежитие ПТУшников. А теперь прикрывают они вот именем колледж. Да вы что? Да. Nii, ja nüüd ma juba peaksin teadma, et see maja on vasakul pool ja et see maja on vasakul pool, mis see number siin? Olete kohal. Nii ja keskmine, nii tak tsentraalne. Tere! Ma vist juba korra teile vist tõin siin mingid mõned nädalad tagasi ja kogu aeg vaatasin kaarti, et nagu see maja on ju. Aga nüüd ma juba teadsin. Või kuidagi, no vaata kaart näitab, viskab ära ja ütleb, et on nagu see maja on ju või kuidagi. Aga nüüd ma juba teadsin. Nii, mul on siin 2 pitsat on peal. Sina olid meil. Mul peaks olema Napoli spetsiaal. Ei, sinu nime Risto, oli jah, Risto jah. Nii. No, teine üks on Anett. Don Giorgino ja sinul on Napoli jah. Nii, oota, kohe. Aga palun, head isu. Minu arust ma tulin küll kiiresti. Ei, väga kiiresti. Aga aitäh. Ja, palun. Так, передали все этот. Так, следующие. Так, на месте. Передали. Kumeli 8 second floor. If you can write here directly, it's front of here, but we can't write directly to here. Если мы могли бы прямо ехать, но здесь вроде не едешь прямо. Да, я все-таки беру машину. Да. Вообще-то можно ехать, по-моему. Let's try to write it through direct not translation, direct directly.
let's take that risk. Так, принимаем этот вызов или риск и попробуем доехать туда более-менее как-то так. 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 Да. Лучше, наверное, было бы ехать туда. Так. Так. Вот, может быть, это тот самый адрес уже. Я даже посмотрим. Пойдем посмотрим сюда, где мы на самом деле сейчас. Vahi 64, ei, see ei ole see koht. Vaatame, kuidas me saame siit sinna. Nüüd ma olen küll rabas. Так, начинаем отсюда. Так. Juhised. Tom этот за углом здесь все-таки. And under the corner is it's a house in here must be. And it must be that house. Kummeli 8C. Да, это точно. Да. А где? Откуда заходить сюда? Другой сторону, что ли? And another side it's entrance, so. No, it's not entrance. Ah, from here it's the entrance, I think it's. Ah, electric fat bike. Tere, mina olen see toidutooja, aga teil ütleb küll, et see asi piiksub ja ütleb, et on uks avatud, aga... Ma nägin kullerit just, ma lasin ta sisse, aga ta ei ole trepikotta tulnud, jah? Ei, mina olengi kuller. Nüüd tuli uks lahti. Olgu, hästi. Jah, teine korrus, jah? Jah. Selge.
Teile, jah? Osades nendes majades, sarnastes, on liftid ka olemas. Aga teie olete ilma liftita jäetud. Nii, mul oli teine pitsa ka enne viia. Ma üritasin sellest Kummeli tänavast proovida mitte sõita nagu autoga, niiviisi, aga sõita mööda neid majade vahelisi teid. Et vaata, see jääb kah kuidagi otse. Vaata, kui sa oled kohalik, siis sa tead täpselt, kuidas jõuda on. Aga ma üritasin keerlema ja eksitama. Palun, aga jääd isu teile. Nii, andsime ära. Итак, отдали. Если у нас раньше было 13 евро что-то с копейками, то сейчас 17 евро. И мы посмотрим этот. Да. Одно поездка 2 евро, и второе пицца тоже точно 2 евро. Это 200 рублей. Одно поездка 200, другое поездка. И все вместе 7 поездок и 16,76. И вот это тоже мы можем сказать, что это граница города. Здесь уже можно сказать, что лет 5-10 назад здесь все. Зайка и Пылка бегали здесь. И это все-таки такое. И мы едем обратно Порошником. Вот так.